ole tuntuma chuanin kumsang nile sompasari sompariata MPSC in assistant grade post nile panga Department of Personal and Administrative Reforms SSW nuaya na unlock nakha kan en hawanga mi kan en ho tura hianin assistant grade in ziak tling mi somni panga hote an mark muzat paper 1 paper 2 le interview ate mark an muzat theute chipchiar takin en ho kan tum don ani tuna kan hmu mek hi assistant grade under DPNAR SSW sanile sompariata posom nile panga unlock na mi atling hote ania ta hianin ming awma ti chuanin paper 1 paper 2 paper 1 le 2 combine chuanin interview grand total chuanin percentage khami kha a omani ti chuanin paper 1 a hianin mark za somni panga paper 1 hian a puwa paper 2 hian mark za somni panga tho ania ti chuanin paper 1 le paper 2 hian mark za ni somnga apuni ti chuanin paper baka hianin written baka hianin interview a hianin full mark is somnga ania ti chuanin interview le written mark za ni somnga kan bel chuanin grand total full mark is a thum ani percentage out of 300 heta hianin a omle boka ti chuanin atling hote hayan ming hi ti hianin karon tilang top maya poilo tura kan ngaya post somni le panga nia mi somni le panga anin va hianin masabera top hi eflalun feli ania an mingi chu soidu alo maila paper 1 a hianin mark somkwale palli amua ti chuanin pahni na hian somkwale pakhat paper 1 a hian amua an soitong khanin full mark paper 1 a hian mark za somni panga ania pakhat na hian 94 out of 125 pahni na hian 91 amua pathum na hian 91 tho pali na hian 85 ti khanin za somni panga khanin 94 vel 90 vel average an muta top 4 ho hianin ti chuanin paper 2 a hianin full mark za somni panga tho nia pakhat na hianin zale pahni amua pahni na hian zale pakhat pathum na hian pakhat na le pahni na a hianin mark amutra paper 2 a hian zale pathum amua pali na hian pakhat na le pathum na a hianin mark amusang ber boka zale paruk amuni ti chuanin an mark total hin entire paper 1 le paper 2 written anita paper 1 le paper 2 hi written exam bi kanita written exam full marks ani somnga hianin April rin fali pakhat na hian 196 amua chuanin pahni na hian 192 pathum na hian in 194 amuni chuanin pathum na hian pahni na ai hianin written a hianin mark nin amusang ani mark amutam zok ani ti chuanin interview anan nei ta interview a hianin pakhat na hianin mark somli amuta full mark somnga hian somli muwa achang thaviaw ati thayome chuanin pahni na hian 36 amua pathum na hianin 32.5 amutani ti chuan heta kan hria tur chu paper 1 le paper 2 a khanin pathum na hianin pahni na hian ati thazoka amero chu interview a hianin pahni na hian 32.5 muwa pahni na hian 36 muni pathum na hian interview a hian mark amu chezok ta ti chuanin full mark a hianin pathum na hian 226.5 muwa pahni na hian 228 mutani 1.5 markin pahni na hi phatalawani pakhat na hian 236 amua sangfal viawa ti chuanin percentage a hianin 78 za somsari pariat 0.6 velania
pahnih na hian 76%, pathum na hian 75.5, pali na hian 75.3. Chutiang chuanin an mark hi in thlau lo khop mai a. Pakhat na le pathum na hian enila total mark zathuma hianin 236 ania. Chuanin pathum na hian 226.5 ania. In thlau na hi mark som vela ni. Mark wale achan ve vela ni a. In thlau lo khop mai. Tu chuanin adangan en le taila. Paper 1 B ka hianin paper 1 le paper 2 hi paper 1 a ti that waka paper 2 a ti chiat le kha a thalawani tlang puin paper 1 a ti chiat a paper 2 a in up tum wak te po kha thalawa tin paper 1 0 waka paper 2 0 wak lo te po kha a thalem lo ni tlin tum chuanin chu ai chuanin pakhata ti that waka pakhata ti that le lo ai chuanin ti that kan ti that dan kha paper 1 le 2 a khan average in kalse pakhata 80 mo pakhata za som ni te va mu ai kha chuanin za ve vet emo mutaila ti chuanin tlin na chance kha lo tam jok ani ni chuanin entaila pakhat na hian 94 paper 1 a hian a hmuwa chuanin pakuana f lal lom ki ma hianin paper 1 a hian za a hmu dai maya pakhat nai po hianin paper 1 a hian pakuana hian mark a hmu tam jok ani amero chu paper 2 a hian pakhat na hian mark za le pahnih hmuwa chuanin pakuana hian 84 hmule 84 a hmule daya a in thlau le te me mani mark som ni don in thlawa chu chuan gap asiam ta ni topper ho hi top 10 thlang hianin a in thlau na hi mark nga mark som ti vel bak hi ningai lawa mark khat po hi uyom the me mani chu wang chuan chiang kan soita kang khanin paper 1 le 2 a khanin ti that ve kan ti that dan kha in rual se tlina ol samani ti chuanin ichina kan soyang khanin pakuana ai po hianin som pakhat na hianin paper 1 a hian mark za le som hmuwa pakhat na hian ti thafal le amai ro chu paper 2 a hian 70 chau kha hmule ta ti chuanin written b ka hian 180 ania pakhat na hian 196 ania in thlauna chu 16 mark alo ni ta dai ani ti chuanin kha interview b ka ani sela kha written b ka ani sela tuna chun interview han en le taila interview hian pakhat na hian mark som li hmuwa ti thavio maya ti chuanin dang tian 36 32.5 ti te 33 38 37 ti te ni chauta somni le pahnih na hian interview hian mark som li a hmudeu a hmuwa ti thakop maya pahnih na pathum na ai te po hian ti thazok tai maya amero chu written a khanin za som sari paper 1 le 2 a khanin a ti cheta kha poitani za som sari hmuwa ti chuanin adang ho hianin 196 192 te 190 paper 1 le 2 a khan lo ti thata chuwang chuanin heta hianin somni pahnih na hianin paper written a ti that lo wang khanin a mark hi a total hi claim tani ti chuanin full mark a hianin interview hmu thadeu somni pahnih na hian 210 ania adang ho hian 236 228 ti vel te kha an hmule tani omzia ber chu tran rual that angai ni paper 1 paper 2 le paper interview a khanin avai khan average cha ti that angai ni pakhat ti thata pakhat ti that lawa ka tianga ti kha a scoring lawani tlina chance kha chiani ti chuanin paper 1b ka hianin han entaila 125 a hian atlang puin za borvel hin muthewa 70 tanga zain kar hin muwa chuanin za somi chu sangfal view mai mero chu paper 2 lama hian tlaniama paper 2 apo hianin za borvel somsari tanga zain karvel hin muwa chu tiang chu nia interview a hero chuanin musang ber hian 40 ania chuan hmuniam ber hian 29 ania average chalak chuanin 34.5 vela niam o chu tiang vel chu an score dan ani tuna tling ho hian interviewa
full marks som nga khanin 34.5 35 atanga 14 karvel kha an mu ti nani chuanin hei en le ta ila nichina kan soyang khanin exam reng hianin competitive exam ni to wang hianin pakhatna tanga som mark pakhatna tanga somna an mark muzat an grand total full mark hi a in thlau lo maya hei pakhatna hian zani som thum le paruka muwa somna hian zani som pasari niya chuanin somni pahni na hian enlila zani som ania soma tanga somna le somni le pahni na inkar hi a thui viawa som le pahni a oma gap chuta chuanin an mark in thlauna hi 217 minus 210 chu som pasari ni mark som pasari chawen in thlawani chuanin pakhatna atanga somna in thlauna hi 236 le 217 ania mark som le pakua velani pakhatna le somna in thlauna hi chuanin a percentage zong han chutila topper hian 78.67 vela score chuanin somna hian 72.33 velani 6% velin a in thlawa pakhatna le somna kha chuanin somni le pahni na thleng hian entaila 70 somni le pahni na po hianin rank somni pahni na po hianin 70% la score pathoni somni le pahni na le somna in thlauna percent chu 8.67% velani 8% velani ya 8% chu i ama kang zong chuanin in thlau mai theya 236 minus 210 ania chu 26 marks velani ya chu tiang vel chu nia ama kang zong han ngai to chuanin in thlau tuk lawa amero chu competitive exam ni wang hian mark khatemo 0.5 mark in thlau wang khanin topper khan in ani lo theya atlin lo thei boka chuwang chuanin mark in thlau lo mai khati thei rik ngot lawa competitive exam ni meu wangin chuwang chuanin hete han hen mai hi chuanin 70 le 78 hi one rank pakhatna tanga somni pahnin kar in thlauna ani atam lutuk lo khop mai te han thlir thuak chuanin khami paper 1 paper 2 le interview ma kan mu tang te khanin han khai khom donila han analyze ve donila exam reng a hianin hei paper 1 a hian a thena chuan 150 te 200 te ni thina paper 2 a po chu tiang bok chuan a thena 100 a thena 125 a thena 150 a thena 200 te ani thina ni chuan interview chu tlang puin 50 ani tlang puya 80 te po 100 te po ani chang om thawa ka chu department le a post zir te po nianga engpo chu ni sela ni china kanen enta ka tang khanin apos tamdan kha ani ve thei tawa post ro kha tam chuanin itlin na chan semo khami a statistics kha chu danglam ve thei tawa amero chu tlang puin atlang pui tak takin eng exam a po tling tur chuanin paper 1 a hianin 80% vel mu nga ya chuanin paper 2 a po hian 80% vel tho hi mu angai melani hi chuanin interview a po hianin 80% vel tho kha mule bok taila ti chuanin total percentage a po hian 80% vel mutaila eng exam a po hian kan tlin melani chu paper 1 kha mark za somni panga ani chuanin mark za muta angila paper 2 a po za somni panga ni chuan 80% chu za mark za thonia paper 1 a mark za paper 2 a mark za i chuanin total a zahni alo nianga zahni somnga zahni anianga interview 50 a hianin 80% chu 40 marks alo nianga interview a 40 mubokila ti chuanin grand total full mark a hian zathum a hianin 80% clear kan mu chuanin 240 alo nianga ti chuanin
percentage hianin za somriat kan score don ani ti chuan atlangkom na chuanin exam a po hianin paper 1 paper 2 a po ni se interview a po ni se 80% vel hi cross tumila ti chuanin exam po face ila topper kan ni lo pon kan tling shim ang ti kha ambei sayomani kang zong kha tun tuma assistant grade DPNAR nuaya posom ni panga an lak na atling hote an mak muzat paper 1 paper 2 le interview an mak muzat details te kan en ho thele kan thlir ho thei chuania ale peka exam dang hetiang bok hianin thlir ho kan tum le don nia